Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Voice TV Rwanda, mwe mubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Njye gusuza kandi ngo ikaze, nitwa Ishimwe Tedisi. Kamubwire ngo nshimire wowe wakoze subscribe kuri Voice TV Rwanda, nawe utarayikora nicyo gihe ukaba wayikora ukajya ubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Ejo kuwa gatandatu tariki 3 z'ukwezi kwa gatanu 2025 mu gihugu cya Gabon hahuriye abakuru b'ibihugu bya Afurika bitandukanye. Gusa by'umwihariko hahuriyemo abaperezida batatu bagize ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba, barimo perezida w'u Rwanda Paul Kagame, perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo na perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Iyi yabaye inshuro ya mbere bari bahuriye ahantu hamwe, bose bari batumiye kuko mu kwezi kwa gatatu bagombaga guhurira mu Dar es Salaam muri Tanzania mu nama y'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC. Evariste Ndayishimiye na Tshisekedi ntibigeze bajyayo kuko perezida w'u Rwanda Paul Kagame yahuye nigeze ahura nabo. Ndetse no mu ntangiriro z'umwaka muri gihugu cya Ethiopia mu nama ya Afurika yunze ubumwe, icyo gihe perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi yo niyigeze ayijyamo kuko yari yagiye mu gihugu cy'Ubudage. Kandi ukugura kw'abakuru b'ibihugu bombi bibaye mu gihe perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye avuze amagambo ku Rwanda ko rushaka gutera igihugu cye binyuze mu rutwa Red Tabara. Aba bombi ku munsi w'ejo tariki 3 Gicurasi uyu mwaka bahuriye mu gihugu cya Gabon mu muhango wo kurahira kwa perezida mushya wa Gabon General Oligui Nguema. Gusa yabaye inshuro ya kabiri kuri perezida w'u Rwanda Paul Kagame na perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo bahuriye ahantu hamwe, kuko nyuma yaho mbere yaho bari bahuriye mu gihugu cya Qatar bahurije hamwe n'umuyobozi w'ikirenga wa Qatar. Gusa perezida Gabon General Brice Oligui Nguema nyuma yo kurahira yagiye gusuza abakuru b'ibihugu bigiye bitandukanye bari bitabiriye umuhango wo kurahira kwe mu kuyobora Gabon muri manda y'imyaka 7. Mu gusuza abakuru b'ibihugu bigiye bitandukanye nk'uko mubera kuri screen yanyu, yageze kuri perezida w'u Rwanda arabanza atera isari mu rwego rwo kumuha icyubahiro. Ibi bigaragaza agaciro u Rwanda rufite mu ruhando rwa Afurika. Ubundi abanyagabo bari bitabiriye ibirori by'akataraboneka, bari mu byishimo byinshi, bambaye imyambaro iriho amafoto ya General Oligui Nguema ndetse bitwaje ibyapa bigaragaza ko bamushyigikiye. Usibye perezida Paul Kagame w'u Rwanda na perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika Demokarasi ya Kongo na perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye alias Neva bari bitabiriye uyu muhango w'irahira rya perezida Oligui Nguema. Hari n'abandi bakuru b'ibihugu bagera kuri 17 ba Afurika bagaragaye muri uwo muhango. Abo baperezida barimo Teodoro Obiang Nguema Basso wa Guinea Equatoriale, Denis Sassou wa Congo Brazzaville, Faustin Archange Touadera wa Repubulika ya Centrafrica, Mahamadou Idrissa Déby wa Chad, barimo kandi na Brice Diomaye Faye wa Senegal, Omaro Sissoco Embalo wa Guinea Bissau, General Mohamed Duba wa Guinea Conakry, Adama Barrow wa Gambia, perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi yinjiye muri stade imbere gato ya perezida w'u Rwanda Paul Kagame. I Kigali kandi na Kinshasa bari mu biganiro mu gihe abakuru b'ibihugu bahuriye muri Gabon mu muhango wo kurahira kwa perezida mushya wa Gabon General Oligui Nguema. Mu gihe ibiganiro bya Kinshasa na Kigali bari mu biganiro mu rwego rwo gushakira umuti urambye amakimbirane mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Nshuti bakunze ba Voice TV Rwanda, nimba ugeze kuri no nshuro utarakora subscribe ari ubwa mbere ugeze kuri Voice TV Rwanda, nagusaba ko wakora subscribe ukajya ubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi ndetse ugasangiza inshuti na bagenzi bawe ibiganiro dukora bya buri munsi. Nshuti bakunze ba Voice TV Rwanda, rero munyemerere turebere hamwe amwe mu mateka ya General Brice Oligui Nguema. Ni ayahe? Uyu akaba baye perezida wa Gabon nyuma y'imyaka 55 igihugu cya Gabon kiyobowe n'abo mu gisekura cyo kwa Bongo. Uyu kandi akaba yarahurije hamwe abaperezida batatu, twese twari twiteze ko bashobora kuzahurira ahantu hamwe mu gihe kimwe. Reka mushimire wowe banyerange kugera kuri no munota, ubundi munyemerere turebere hamwe amwe mu mateka ya perezida Oligui Nguema ugiye kuyobora igihugu cya Gabon mu myaka 7 iri imbere. Ubundi perezida General Brice Oligui Nguema wavutse tariki 3 Werurwe mu 1975, ni umusirikare w'umunyagabo, umunyapolitiki watsinze amatora mu gushyingo ku mwaka ushize, aho yarahiriye kuyobora iki gihugu kuri wa gatandatu tariki 3 Gicurasi 2025. Yari umuyobozi w'ingabo zarindaga uwari perezida wa Repubulika ya Gabon Ali Bongo. Nyuma yaho yagize uruhare runini mu kumuhirika ku butegetsi tariki 30 Kanama 2023, nyuma y'imyaka 55 Gabon iyobowe n'abo mu gisekuru cy'umuryango wa Bongo.
Kuva icyo gihe yabaye umuyobozi w'inzibacyuho w'igihugu cya Gabon. General Nguema yari mu b'imbere ku ngoma ya Bongo kugeza ubwo wari perezida Omar Bongo apfuye mu mwaka wa 2009. General Nguema agirwa umuyobozi w'ingabo za Repubulika n'umuhungu we Ali Bongo wahise usimbura se ku butegetsi Omar Bongo. Ibi byabaye mbere yuko bamuhirika ku butegetsi muri Kanama 2023. Yari yarasezeranije ko azasubiza ku butegetsi abasivili nyuma y'imyaka 2 y'inzibacyuho ya politiki. Hagati aho kandi Omar Bongo apfuye agisimburwa n'umuhungu we Ali Bongo yohereje Oligui Nguema hanze kuba ashinzwe ibikorwa bya gisirikare muri ambasade ya Gabon muri Maroc. Nyuma yaho amwimura mu gihugu cya Senegal. Uwayoboraga Gabon Ali Bongo yaje kugira ikibazo cy'uburwayi bwa stroke mu mwaka wa 2018, hanyuma agarura Oligui Nguema wari ufite ipeti rya colonel icyo gihe. Mu kuboza ku mwaka wa 2019 ahabwa kuyobora urwego rw'iperereza mu ishami rya gisirikare rishinzwe kurinda umukuru w'igihugu asimbuye Colonel Frederick Bongo. Icyo gihe hashize amezi 6 ku itariki ya 8 Mata mwaka 2020 ahabwa kuyobora umutwe w'abasirikare bashinzwe kurinda perezida wa Gabon. Awusimbuyeho uwo mwanya yarawusimbuye General George Kuna ari nawe wayoboye. General Oligui Nguema ari nawe wayoboye kugeza ahiritse ku butegetsi Ali Bongo ku butegetsi mu mwaka wa 2023. Mu Gushyingo umwaka ushize muri Gabon habaye Kamarampaka yemeje ko abasirikare nabo bashobora kwiyamamariza kuyobora iki gihugu, ndetse manda yari isanzwe ku myaka 5 irazamurwa igirwa imyaka 7 ishobora kongerwaho manda imwe. Nyuma yaje kwiyamamariza kuyobora igihugu cya Gabon, General Nguema atsindira amatora ku kigero cy'amajwi angana na 90.35% nk'uko byatangajwe na Minisitiri w'Umutekano muri Gabon muri manda y'imyaka 7 agiye kuyobora. Muri iyo Kamarampaka kandi hari hanemejwe ko nta muntu n'abantu bo mu muryango umwe bemerewe gukurikirana ku mwanya wo kuyobora igihugu cya Gabon. General Nguema yize ibya gisirikare mu ishuri rikuru rya gisirikare ryo mu gihugu cya Maroc rizwi nka Académie Royale Militaire de Mekes. Umukuru w'igihugu kandi mushya wa Gabon, General Nguema arajwe inshingano byinshi by'imibereho myiza y'abaturage, aho Gabon iri mu gihugu gikungahaye ku bijyanye na petroli ariko kikaba kimwe mu bihugu ubukungu bwacyo bwaguye, aho ubushomeri mu rubyiruko bugera ku kigero cya 40% muri rusange kandi bukaba burenga ikigero cya 60% mu cyaro. Yafashe icyemezo cy'igihugu n'amaraso yamenetsemo muri Kanama. Yafashe igihugu n'amaraso amenetse muri Kanama 2023, yamagana uburiganya bw'amatora no kunyereza umutungo wa leta. Nyuma y'imyaka 55 igihugu cya Gabon kiyobowe no mu muryango umwe, umuryango wo kwa Bongo. Nshuti bakunze ba Voice TV Rwanda, dore bamwe mu bakuru b'ibihugu bari bitabiriye umuhango w'irahira rya General Oligui Nguema ugiye kuyobora igihugu cya Gabon, ndetse n'abaza guverinoma bari bitabiriye. Perezida wa Gabon watowe General Brice Oligui Nguema yahirahiriye ku wa gatandatu tariki 3 Gicurasi 2025 hafi y'umurwa mukuru Libreville muri stade yakira abantu 40,000. Abakuru n'abaza guverinoma n'abandi banyacyubahiro bari bitabiriye uyu muhango wo kurahira kwa perezida wa Gabon General Oligui Nguema barimo perezida w'u Rwanda Paul Kagame nk'uko twabivuze haruguru, Omaro Sissoco Embalo wa Guinea Bissau, Mahamadou Daba wa Guinea, Adama Barrow wa Gambia, Ismail Omar Gabo wa Djibouti, Bissau Diomaye wa Dimaye, Bissau Diomaye wa Senegal, Teodoro Obiang wa Perezida wa Repubulika Demokarasi ya Conference Antoine Tshisekedi. Ubufaransa bwari buhagarariwe na Le Provin na Minisitiri w'Intumwa y'Uburayi Benjamin Haddad, ndetse muri no muhango harimo n'umuyobozi wa Francophonie Louise Mushikiwabo. Ku nshuro ya mbere kandi muri Gabon umuhango wo kurahira kwa perezida wabereye imbere y'abantu benshi kandi babyishimiye. Reka ngushimire inshuti bakunze ba Voice TV Rwanda, wewe banyirange kuva ku munota mbere kugera kwa nyuma. Ubundi nkubwire ngo ibihe byiza. Iyo yari Voice TV Rwanda, ijwi ry'ukuri, ijwi ry'amahoro, tujwi idasubira inyuma, duhagaze ku nkingi y'ukuri, tuvuga ibyageze ubwira tumenyekanisha ukuri kubitazwe, duharanira ukuri n'ubutabera, amahoro, amahirwe n'imigisha ku bakunzi ba Voice TV Rwanda. Gitwabanaga nitwa Ishimwe Tedis. Nimba rugambero ugeze kuri Voice TV Rwanda, nibagirwe gukora share na subscribe. Icyo mugomba kumenya mukazirikana nuko tubakunda.